Asatlang kiu na tumaphan D.A.V High Secondary School along facilitation program ki bipon. Toko langso langsun kilang damatowar lang royason mandet. Asatlang kiu na tumaphan D.A.V High Secondary School along facilitation program ki bipon. Kidam tang ni phai sir ke bani higher secondary asatlang paklang ponsi difu D.A.V Higher Secondary School along ta ang theke misena jok pini facilitation program ki padupon. Bangso facilitation program ke pharoi sira trok kera ke thamaningkan D.A.V Higher Secondary School along kim lobupen lasona program ke bipon bipin lang lapen la anang theke me ke sitami abipin lang. Lasal jai megalong aling haman pen tingkreng long pichi tong dun alang like dak D.A.V High Secondary School along amai phu amado. Pining aning kan ke kadu ka be bang pharoi sira trok sekera ke thoma bang pu bang phi higher secondary asatlang pi undun lo. Bang pharoi sira trok sekera ke thoma asatlang ki tokpen bang pharoi sira trok sekeba bang pu bang phi undun lo. Kadu ka be pen bang serkebra ke thom undun lo pusi pherang ke tumaphan D.A.V High Secondary Principal Chandra Singh Singnar pen nangchi thandun. Difu pen Songkar Hanse report Time News Difu. Na tumba kardom churu iglo na tum pena joni bini ni tum jitu la dakatalon la so bangta rata tunda chini longpo basi nilihin pena hok pena la mangela lo pini katalon po bangke la ke isining rong par usumar pata hala kitchen anika means 1969 pen non an la so program bang ni tum deng depin la basi non pining si la so na program bangke ke deng cheng la pen ke usumar pen kachitong long ikup cetong lompet mane kadung we cingrum pet pen ke cetong po bangke pini hilo ke ceng ke deng ceng a program lo Pining total appearance confident. pining bangke de ahok pet ni to bangke total appearance bangke 173 la bangke ako ke pas bangke na 160 Kada salah ke pas student dom han scholarship sang ke pipon sam dom. laso na bangke non ana mana ni to mata thek thela ate scholarship puro dangte lake government do se ahok pet ke pinangi setanil zum government ahin pen jong si kavi puro te ni to men ahin be bangke scholarship bangke ipija wasai hoi du long tek te tai pasi ting wai ti ke lahai puthak bang ni tum kladak benang ye den tek te data Na to school an percentage ke milo so percentage ke nan tum kumat panse toro kang tum. Churu kang tunggela pulo je innovate apa dai li puno dagi sono takti student par rochot la takali la be teacher par rochot putakali la be so takti keru nai kaduk be pandalo ate je same ped bangke teacher number 1 la banglo la be number 2 ke student lo la be number 3 bangke apiat ko lasila ke thom nyong diga cherap dulu po de akisung bangke kom chedi lasi la ke thom nyong si litum pachi roblu polong te la bangke asisten program ba asisten kam itu klaim pertama itu kedeng pon bang George la penke ki un bang George certain non la ke pas student ban non applying ke bang ji commission anso secretary bon commission ni han ku bisnali hit pen kuji asi nilihin ben ke lapulo je kaningi nia bang pe ke thanang ya bang ke lapulo je semet pet alang litum ta kapor he pulo dangte kang ton ye bang ke alang tunda veder nangi la penke ilu tu jong si continue asisten kam claim apor ban jong kam claim pulau ke la bangke je tu kisum ko kave la penke so taksi mesen abiti ta iltum por he pon bom si long pon bondi la so taksi por he pon bom si tek pon bondi la so taksi alang tumta jong si la so ba jong si continuation jong alang litum do pulau ke la bangke kisum ave la penke so taksi alang tum mo in future setame akiriar ke alang tum meta ke sap mene tu bunai pon tek ko Itulah education department konsep nan kapine katu katuron kan Council apan ke curu bangge lalu je alang litum kelang IM Richard Top bi alang li punoi je penang kelang dulu la penge school alang li sida penang school alang li visit lo la penge ni to school ong sida alang ni na visit lo la si alang li lamateng pen ni tunda ke claim duklo la si la soteng si ni tunda pinia bangke bor even si result bangke ke no pik bang ni lipudam de seta me pik putan ni lipudam de seta angbong ala bangke ni tum long tek lo asi alang litu pada min curu lo la pengen je semet pet si ambanda nili ke curu ji bangala pulo je alang li setame education apan penang li alang li nang langpon la si alang li jitu nang kecerap la pengen so raksi IM education iltum nang kerap jo nesi kilang jo nesi education bangke pining
as a whole percentage puta meli tu makat biang long make aprang sedap mo. The support in felicitation program that Gilitum 1969 aningkan established that when Piningan Manila Songbong kasang felicitation po Gilitum lah Gilitum teachers principal lapen teaching staff lapen itu SNBC ko itado reaching wise Pining result mission 94 plus something result percentage one lah 94% plus percentage one pen non Pining nangisi semua kata encouragement pan future pan encouragement pan ta itu mendadak dia school dan lasana program kita konceng since 1969 ang total appeared 173 Kasong kon 160 pas lapen ke percentage na ikilang Piningan kan mang sini kedam kang mang 70 plus 90 mang 90 plus Ano sa kimi lagi kumat pasti ke tiro ko. Kecing sih ke teaching staff kan lo lapen solo got itu ladak administration mana ladak kasulai itu school managing committee itu lapen ke hapet pen ke council head ladak asal solo itu council itu kita bilangan nang bodi itu dulu si budamet team effort lo kasi kedang jilangan itu ansu si tipe mei konsul itu coaching lagi saya pun Mana kilangnya kemarahan kupisi necessity. lah hilon je message ke lah hilon ke chingsi ke nitum also martum basic education bang chalina la basic education long kon loplong ke itu athak methang going east long methang chali kon So yung kahit lang ulit. Non future consider itu boleh dibom lah. HSLC exam tu nanti ready bom lah. Tapi non answer tak boleh dun pon itu. HSLC exam pan answer se pami pan answer se ipi pon nam padoi pan answer se boleh dun. Non lagu so ke pas lo itu omah juga cukup. Lapen teacher tu lo lapen principal lo. और ये lapen kelas kita cuma ada zero lo lah tumpan dengan boleh dun. Penaliman ke? Condition ini. Condition lagi. First division. Chúng ta boleh dengan pola. Orang kerja chúng ta boleh dengan masa itu. Kalau kan fisik long ini lah. Darong kita lo teacher tunggu briefing lo niat lo bencer lo teacher tunggu anta kita son anta langkan lo nang briefing lo kita men santa Condition apa sih? second Percentage? 56 Anang mana kopi aku sekiannya ni kan? science Toko lang so lang sun kilang damatowar lang royason mandet. Pirthe long aliralon kitu kilang mi ilake lang sunta esonlo ang parta lang roy lang jeng kilir seng theng pi theng phrang hai hui pen sita monira tum kijui kilang aning cheparong pon. Lason sila khaing koi sarapathare misi constituency ke parlo toko lang so pu alang sun lang mi sendo laso long karbiang long turim department atum penta ke paching thurji ke palang media phanpura sai claim pon bomlo lapen kijui kilang atum sitami arni bangta suri surya muluk do bon sita isining duk mimi alama bangke toko lang so lang sun kijui kilang dam je phan ning ke hang bang phu phiri soi jangle do puwai phe sitami akele to war ke henu perfect pena jok kijui kilang dam atum dam un bang be son si mandet lo news take report time news dipu Hola,